Instant los od 300.000 denarina lotarija Makedonija isplaten vo Delčevo. Ova predstavova jedna od 7 te premiji na Instant loz od Dijamant. Sreken dobitnik je Mile Georgijevski koji kupil nekoliko lozovi po jedan za seko člen od semejstvoto. Po nekoliko dobivki od 50 denari na kraj se pokažala i glavna ta premija. Georgijevski dosega povremeno kupoval lozovi na minuvanje notka koja izgreba grepkata so visoka suma, najavil deka od sega ke bide redoven vo potraga po novi dobivki. Dobijenata suma naskoro ke bide potrošena i to za zajedničko semeno patuvanje, no se ušte ne je utvrdena konečnata destinacija. Zato se čeka pristignovanje to na kerkata koja vo momento evo Amerika. Inaku Instant loz od Dijamant nudi interesne igre i zabava vo potraga po dobivki od 50 do 300.000 denari. Dobivki te se doznavac, otkrivanje na simboli od koji koga ke se otkrije prsten se dobiva sumata zapišana vo poleto pokraj nego, a koga ke se otkrije dijamant, sumata napišana pokraj dijamantot se udvojuva.